mong tu chu a hoi le te he an ichim i leng chua atim leng chua ding already chang mo zau ton hau si asi mong tu leng chua ding already ri lau max a hop lau COVID-19 hi dam nak si mu ri lau mi zut nak asi ni hin tiang zut nak ichat bar asari leng chua chan a max i hu peruk dan in mi burshial nakut itol nakut in nanhar naka itong ha kan dilak ngandam ten izom sham hau si deuhmi nu lepa ulana hanan dam chon hamo HakhaNet ni lunglom te nen kut kan in tlain ha tutan HakhaNet thong kan chimding mi tlang pi grok chimlai tangni pukul kum Myanmar rampi Thimnak a NLD ni Hluttaw me hmun zakwa lakul le USDP ni somsrui le pakhat teinak hmuh USDP Thimnak tuahthan ding an halmi chu anga lai lo Facang dang nak in vitamin tha deuhmi Setni fang chu Pu Run Cung Nung ni Hakha a chin Ramkulh COVID-19 mizaw somkwa le pathum a cang dal song thang grak chimlai Thimnak di hnu Tuesday Election Commission Zung a report to mi an tam Thawng pukul kum Thimnak adi hnu Tuesday Election Commission Zung a peng in report atwa mi an tam tia Thimnak Zung ren tran tu Secretary Pu Lin Cho sin in Thawng kan thai Pompak an report arak to mi chuan lau na in peng io in atwa mi an tam pa ngai report arak to mi peng na hi kampalet tidim le tan jang pol an si hi report an rak to mi hi than kan me thak ning kong le than mi me le affect mi me kong a si than kan me thak hi thong ni pukul October kulakwa in November nasri tiang asi than kan me chunga hin quarantine mi pol si in a mi thong in a shen mi zong a ren atwan mi le in a mi pol ti in than asi upadi ning in allang tar ning a than kan me thak tik a Hluttaw candidates poll ni zulkho asi ti atal asina in anma an itel long a me thak tar ding ti mi atal lo chimdu mi chu atu bantuk in report an rakto mi hi Thimnak zong rian ngai pol ni than kan me thak tik a an kan outlaw cha a ti in an rakto mi asi kan ma lai zong ni hi kong a chu zai man kan le ri na lo rian ngai na ni upadi ning lo in an to si lo in upadi chung in an to mi asi kau cha a si tia pulin cho ni da hakhapost a chim Thawng pukul kum Myanmar Party Tling Democracy Thimnak a NLD ni rampi huap in Hluttaw me hmun zakwa lakul a teinak hmuh i USDP ni somsrui le pakhat hmuh ve tia UEC ni thawng pukul November na thlai nga a athan chun polin choni atu bantuk in report an to hi afoinak en chim kawa chun an sungmi ani chawlhan kholau cha sebik kau me zong zong al Hluttaw candidate pol ni me zong hak minung panhi chiang ha tar khonak nol an ngai hi an ha tar min ha ni nan mi mele affect mi me kong a al khonak nol an ngai kau achal lewa allau in an sung di hnuwa tu bantuk in an rak to hi chu kan ma lai ni zai man le ok lau te achim chap Thawng pukul kum Thimnak a Ramkulh chung Hluttaw me hmun som thum lam hun ko chung a NLD ni som thum le porok ZCD ni hmun hi le CNLD ni hmun khat teinak an hmuh na tia kan thai COVID-19 zotnak hi mizapi cha a zotnak thalau tak tak pai arak si hi zotnak akra nak halau kan pong kam i zai bentuk minung an si zong a kan bom na ok asi abik in hi zotnak i chan bar a foi mi terle chan sa zotnak angai mi pol hi fil fai in zau khan ding le bom ding an si na pong kam minung runven nak cha a leng na chua cha na max i hu pumtling lawn ha cha a an sining zau in runven nak to pyak na ni in pong i terle chan sa zotnak angai mi pol kha zau khan na aidin lai a har nak atong i bom a her min ha zong bom na ne niam ngai in nadam mo ti phone in Thawng i hal hi an cha asung loi mi le sulam ngai mi asi shrim lai kan di lak ngan dam ding in si lo COVID-19 zot nak in event ram gaun ha si
Thawng ni pukul kum Myanmar rampi Thimnak a NLD ni Hluttaw hmun zakwa Ramkulh le USDP ni somsrui lepakhat teinak hmuh. Thawng ni pukul kum Myanmar Party ting Democracy Thimnak a National League for Democracy NLD Party ni Hluttaw hmun zakwa Ramkulh le Union Solidarity Development Party USDP ni hmun somsrui lepakhat a teinak hmuh tia UEC ni thawng ni pukul November na thlai nga a then hi chathan achwa mi chunga NLD party ni pitu Hluttaw a hmun zanhi lesomnga laporiat amiuta Hluttaw hmun zalosom thum laporiat ramthan le Ramkulh Hluttaw a hmun a zanga lapakhat le Affairs Minister Hluttaw hmun a kulathum anhui adi lakfat zakwa Ramkulh a teinak anchautia atel USDP party in pitu Hluttaw a hmun kulamhun rok amiuta Hluttaw hmun srui ramthan le Ramkulh Hluttaw a hmun somthum laporiat anhu ve I adi lakfana somsrui lapakhat an seve chun adang party le independent in teinak ahumi hi andi lak a zala kularok ansi Shan National League for Democracy SNLD hi tlangchong party na laka tamchem teinak amhumi an si pitu Hluttaw a hmun hlai thum amiuta Hluttaw a hmun hi ramthan le Ramkulh Hluttaw a hmun kulasroi di lakfan a hmun somli lepanhi teinak anhu ve Thawng ni pukul kum party ting Democracy Thimnak a pitu Hluttaw hmun zathum lalhai nga amiuta Hluttaw hmun zalosom rok lepakhat ramthan le Ramkulh hmun Zawak lalai ni Affairs Minister hmun kulakwa an si di lakfana rampi huap Hluttaw hmun thongkhat la zalalhai srui a tia Union Election Commission ni attend Modern guest do arakan lewe leu guest mi phule angyauna sausa Mita sebu oxygen in han mi le mizaw han mi warning theory apun kan ngai home delivery kan pek cha a kan jo tu pau chu nen in tiang kan pe kan phor pek na lai Pet lại nak Hakha si Zung lam phone 09257 158 387 09676 518 752 home delivery kan pek cha a kan jo tu pau chu nen in tiang kan pe kan phor pek na lai USDP Thimnak tuahthan ding an halmi chu anga lai lo November ni rep member rampi Thimnak adi hnuah USDP party ni Thimnak hi adik lau cha a UEC a Thimnak tuahthan ding in ahal tia kan thai USDP ni UEC a Thimnak tuahthan ding in ahal mi kong a pusi thiaw ni Thimnak chu an tua ti lai lau anga lau ama belte chan kar lak Thimnak rakhai ni an halmi te pol khachu anga khomi asikau Thimnak to kho lau nak hi adi lak in hun thlai nga shrong asi rakhai a hin hun kwa shrong a khan ha pol chu
จานกลักทิมนักอันตัวเปียกเตะกันหาไลเตียกว่าทิมนักประคัดอดีตหูกุมขัดอลินลานะจานกลักทิมนักตัวโคสิเลาจุนกุมที่นักกุมทุมกุมลีกุมงานักที่บรรทุกซองตัวโคอเซติเลาที่อดหักขับโพสาชิมฮิทิมนักตัวทันดิ่งอิน USDP นี่อันเฮลมีจู UEC ไลนี้ใจเห็นทองทัดนักเอาริเลาเตียกันไทยFacang dang nak in vitamin tha deuhmi Setni Facang Pu Run Cung Nung ni Hakha achin Hakha kopi Pu Run Cung Nung ni Facang dang nak in vitamin tha deuhmi Facang Setni Facang chu Hakha avai khat nak achin tia kan thai hi fang Setni chin na kong he pe tla in Pu Run Cung Nung ni Setni hi Hakha ti ram he zaida along ha tia thet nak chin kauning kati I achi hi ko hoile ni an ka pek mi asi thet na kan ti cha khopi zong kan chin ri lo tu kan chin nak hun chu eka pathum song asilai da kati eka pakhat hin pung henga song chu avui lai tia karwa Setni hi lai mi tampi ni jing khau cheu usilo kadu ngai arwang chu tuluk ram ti ban tuk zong ni an lak mi asi I tu leo aman chu pungkhat singkhat le thongkul asi kan chin nak in avui tiang hin vaithum thopyak asi tia da hakhapost chim Setni Facang hi mindat khupi le kan palet khupi songa hin an chin ngai tia kan thai thlang lai tlang chun zuhui hin bepi ngai in an tua ton tia kan thai Ramkulh COVID-19 mizaw somkwa le pathum an chang Thawng ni kumkul November ni hlai ruk chun suimalam hlai ni tiang Ramkulh COVID-19 mizaw somkwa le pali an chang tia pine ngandam nak Zung Hluttaw Dr. Ong san ni da hakhapost chim Mindat sin uk Dr. Zung ni mindat hin COVID-19 mizaw suimalam kulali chunga minung pali an ichap Mindat matupi le pakhukulam kalmi motro mongtu nasin in atu COVID-19 zot nak hi hmuh tambik an si Mindat si in COVID-19 mizaw somli le pakhat an minung somthum le pakhat ni damnak an hmu I sin in chwatar an si cang atu mindat si in ni zaukhat mi COVID-19 mizaw pasha an si tia da hakhapost chim Ramkulh COVID-19 mizaw sin leuhmi minung kul an chang tia kan thai COVID-19 zot nak hi mizai kan sim hana chanbar khawmi asi ramleng lai in araklung mi sinha se ramchung mi sinha se zot nak langtar nak sining si chun ngandam nak zunglai renrang in tauahthan I izo filter ding hi abepi tak mi asi mizai mhanni hi zot nak ngai ding hi kan du cheu lo bantuk in tin mi ngai bu in hi zot nak hi kartar mi zong asilo zot nak angai mi na tiurang thaidan nak le sol phut nak ti bantukol tuah lo in than kan rumven nak cha dot nak long puthe bom kaun hausi kan di lak in I bom in hi zot nak ral hi daw kaun hausi irun veng kaun hausi kan di lak ngandam tin usilo COVID-19 zot nak hi irun veng kaun hausi Tutan HakhaNet Thawng kan chimmi hi vial hin kan ngol ri lai dibora sungmi kasi kan lai ram phing let lang par vel de ngai chim lo zan mang tia to
Zung